omulungi ali kwa media embeera nga oli kujibona bambi neyo nga tuli eno kwewuninkirira nga oli kubona abataka abo ekyalo ekyanvuba mu igombolola eryegadumire mu district eyekaliro bambi bakaire mu kwewuninkiriza abantu oluvannyuma omu kubatyamye okujja n'alwanagana negonya. Oh God, gonya ye muidinga eita, gonya ye muidinga ya bulabe waliwo bambi omutyamye ajire yalwanagana nayo ngeri kwenda kugema mwine yalwanagana yo bagwebigo finally yagisinga amaani yagikuba yagita era nga embozi yetubaleteire oli kwa media ndi Yazid Yolisigira akali kusubscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Tuwebera kukona ku notification bell akade bambi okakona kutono kuyamba kunti buli mbozi yetutayo bambi oba omu kwabo abasokerwa ku bambi okujifuna n'ekintu ekindi tuwebera kutuwayo ku kasente namba damasimu gaifa deboko wayendo okuyambako ku media nga Yazid ni timu ye kasente ako kutambula mu byalo okunonya amawulire eyo tujanga tunanona n'abantu betuyamba bambi era osobola okuweza ku namba daifedo wako no Yolisigira akasente kakano kakuyambe ku ni timu yo bambi omulimo gwo mulikola bambi bwetendo eri abankubira amasimu abandi balida mu gasapo nga banebaza bambi nesimo tweyanza okutwebaza babula tukimala mutwenga yo kuna akantu twena tutamwina amaani mangi n'ebiseera kiro kitwizamu amaani era akasente koba otugwere katuyambako okutuuka mu bitundu ebyendawulo n'okujja ku bantu oba oli awo abayenda obuyambi tusobola okuba nga tuyamba ebitundu byaife nga oli kubona embeera neyo abataka ku kyalo ekyenkyanvuba mu igombo eryegadumire mu disi eyekaliro n'abakaire okwewuninkiriza abantu oluvannyuma omu kumutyamye bambi okujja n'alwanagana n'ekisolo abantu kye batya ati kiyita abantu kyabulabe bakita ino era omuntu wawulira ati gonya yiyo niwe wamukirota nolota gonya ngeri kubinga niwe wamukirota nolota gonya eri kwida yoli okubenula wabula waliwo omutaka bamweta mutalya maka akoze bambi kitakoleka mutitizi ono walwenagaine n'ekisolo kyebeta gonya ekiberenga kiri kwenda okulya omu kumatyamye ku kyalo kino kyanvuba bambi kunanda kyoga mu district yekaliro era yebibereire bambi nga akigemye yakikuba yakiyita oluvannyuma yayita ab'obuyinza omuli polisi n'abantu ba bulido era nga tujja okubakobera abantu ba bulido oluvannyuma bamaze basalasala enyama bamaze basalasala gonya eno bagabanagabane enyama nga buli muntu ali kujja kulyako nga bakoba ati kiberenga kimaze ibanga kibabonyabonya nga kiyita abantu era nga kisongoyero naddala abakazi abagire kunanda okwoza okusena amaadi n'ebintu ebindi era nga bagabaine atolenga kafukiro atolenga kwakota atolenga kwekiro bambi nebyakali kusubscribinga nga wenkoye, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Nzowe mu Yazid Yolisigira tola bayisimu ntiro bueno, muleke yendo kwempa ngolo. Ndimula lulumi. Yempa wote amuzanye be. Mubula lulimi? Mubula. Makwa akuyita. Nina kindi. Sebo. Banya. Bagusibira nyama guti. Yaiba. Bakwi. Aye bakimenyera. Bakimenyera abakikubira nenyi. Intini kaka. Aye gena no. Aye kada mu. No kuba ni jomali nyindo. Njoro kuyola no. Yaki anaki maiso gano. Kama maiso. Akubira mukirai? Ala mweka pale bamnaita kweli. Era aye hadi akole irenga. Aye hada akole irenga hadi. Ama ano kuchosio ati. Amana ganganiza mutale maka. Sizira kyanku bana kwende. Ongo ino na ba kwete mtuze wa ifiji beta basa kibalia. Abaya kulima makezi
kusaye wa ibili aje makezi wamukwatira ati abasa natumbao nikukwata ibanga abasa nakubondulu abataka basolonga baiza bange tanzo sinia ajibeto mutali amaka oguntu ogo ngwagire nguna bana ngukupe nona nago ogwage inoti era mulwaine muti okugema ingwagire nga guli kabana engwagire okisagiche nguli kabana ningukuba embago soke nemenya kama ninkwata musabi ningusumuta engusumenya nago nwana pako ngugondirie ningukuba ningugondya abataka baiza bene bali abankwata mungalo atabala kuita omutemo oyo baba no maltio ninkubira sochoka kifuirire woba ocha inkube nikitira ano kitire ninkubira kosi esimu naiza nakisioma nakileta wano office nkobera ku mukukirwanisa okukigema wowo obwine muko obukalo inta atakire yarano atakira nkwate abenga anyija mani nganzo ndi mukugu lwane kai nakyo ni mgondia pako ikaikane ni mugota ngoko samba gochi inko siri embago nemanya kamo niko syo musabi ni musumuta ningwata mwigo kubaire kuncho sawa ngandala waba omu kubataka aye bajire kunanda kyoga ekyanvuba bambye okuba nibyakolako wabula wabere nga ali kulubalama tategeire nga wabere ayemerega bere ogonya so gonye vile mu madi yasinzira yaende mubaki eje mulye katonda yambye omusado ono awungwika yaje yagwere kubukalu era yatandika obambi embiro yalumuka ya kukyalo yabakobera so gonya ledi maze ibanga ditisa abantu kukyalo kono ekyanvuba era nga jebofuire kweyo jeita koko abakazi babiri era nga eriyo n'abantu abandi ababenga tebakaja munanda kuvuba olwagonya nga n'abakazi abandi bati okujja okwoleza kulubalama okujja n'amaadi so omusado ono waawonye gonya naje nategeeza ekyalo ati gonya ebeire ndise abataka basose kwesenda balowooza ati beena abalumba maka nga bali kujitya wabula eriyo omwami bamweta bambi maka mutalya ono mwene wakyala yakuba mbu yakuguka mu kugema gonya era nga wona awulira atukobera mbwe amagezi gano yagegera ku baba we mbu yena yadigemanga so olugye ne bakubirako ku maka mutalya ati gonya eri erebera erira omuntu maka agemye ifumo yagama n'ejambiya n'embago deni yalumba ab'ekyalo bo babaire inuma nga bali kutyo tukayo nga bali kumusabira busabire nga bali sayo nasobola obutaira so makati akoze yabuza ati gonye beruyiwa oli yabakobera ati mu kitundu gundi awali okumpi n'olusoluswa kulubala mu lwenanda weri bami katonda yamba babe omwami ono maka ajira okutuuka kulubalama nga gonya efurime eri awo kumbali erikota kasana n'obwana bwayo ebere n'obwana bungi nga erikota kasana era bambi yena talonzinza yaje yagirumba nga omusada ajire yagirumba yagikuba embago kunindo gona yasuka yayasama amaino yagamalamu ngobona dento formula yona eti yayasama batandika okulwanagana gona yona yamugwako yagezaako ngekwende muteeko omukire musike mwingize mu maadi makaina yalwana yagiza kubukalu eno wakubenindo aje kubya enindo era nga wona awulira akobya ati ekyama kyagonya amaani gayo gaba kunindo wano woji kuba enindo bambi amaani gajiwamu yaikaikana era bambi aje kubya enindo ajira okubona nga gonya emulekula era nga amaani gajiwamu so kyakoze deni yatandika okutema finally yagigema nga omuzira nga babona filimu darwembo niswaziniga ubagema agabundu gati imchikomando maka mutali agemye gonya abecha bajira ko bati abe basobira nti obo oli awo ona ali kujja kufuiraye bajira ko balanga omusada aidano oguntu oti komando nga agusayire kono endo datandiko kuba ekyalo kyagema maka abeyo abekaliro bayogera lula moji
batandika akikwatire omaka tumwesiga omusaiza w'amaanyi eseno okola ekirungi abantu bakwetanira. So makaida yakisula ku kyala ati bambi kikyo abataka bavayo baida bekalakisa batandika okugigemaku nga negonya batandika abekuba ifani bekubya biki nga maka buli muntu alikwogera ku maka. Tibakomye gano bakubire ab'obuyinza bakubire polisi yegadumire bambi yona yeida wakati nga tibaliko kakasa bajidwa okutuuka nga gonya bagibona nfu abeekya bakati omusaiza wuuyo mbu omusaada wuuyo nga basoka ku maka abapolisi bona nga bali kutengesa wamuto bati era embere tiwebeere ku kyalo ekyalo ko kyewuninkire kyona nga bali kubona ekintu bayo tibabasuubira kuba gonye nebeere maze ebbanga nga bambi ebabonyabonya era okumana nga buli muntu aidi okubonaku eyo n'amasomero ag'okumpi awo aliwulire nti bagemye gonya baye basomesanga abaana kokoloko dairo nga bakyogera ku bwogere mu theory nga tebabalagangako. So bahedmaster abasomesa balagira abaana ati mujje ku kyalo abaana baida abaana abasomi babalaga koloko dairo babalagadde joziba ekiberegale batali masa yataika n'okubasomesa nseno batandika okubasomesa n'obwana bwona bwatandika okwekubya naye ebifaani bugigema kumukira webuseka webusanuka tube tubibonanga bubone mu bitabo biki Mwire side edi. Mwire ka side edi. Mwire kere ko nega kabo ne ko ngeri black. Sorry. Okay. Msonifino ogamo kindi kino kubanga baba barusoma cyangwa busomesya ngari nkibonanga ku ngachulira buliri arubona mu kitabo kali msonifino okubanda kintu ekyo kituzwire ku nze msonifino roboneka kuzi kuno ndangwanya ku mukibina ku bitabo ai ni msonifino gona kwalo okubana mati mboine Nugonyo yabarenga agezi akuku okuyiganya abantu emitala ngaba eminere ngaba kali aba okwasaga enku ebigogole songa biyiganizibwa n'abakali era kikwata kuko mukali moiza kigoti yao kale ntubonanga sonanga tukalubirako kunonerezya ebintu ebyo kalati anokwesanga ekyo tukibwoino lwati luno era niko kukihiga okukikola kukikuba kukiyitirawo esawa dibaire ibiri edensho twaja abantu bakuba omulanga twaja twayagana ng'ekintu ekyo kirina abaana nga kiri ku kisaji kyakyo kati bayeta siniya waifono fwenanga tuliwo site siniya waifono bamweta mutalya maka kusawa nga ibiri densho ng'ekintu nfe nga tuli kiti abataka
kubanga tuzira skills ekisolo okiyita twakola ki yaida yakoba muline empasa twategeka buli kintu kyayinze yakola ki yatusaba ati mumpe embago yasooka yakozesa embago yakikuba ekintu kyatuuma kairi yasaba omusajja omunda muwulira mutya nti mwisegonye ebeere batugulya n'okubatiisa ku kyalo? Tubonemu obuzibu olw'ekintu ekyo okusinziira ngeri gituyabire nga bitubonyabonya. Guno mugiri gwokubiri ng'ona biyita omaka mutalya okuluutu eyo twabire kibiikira aho twabire tukitega n'ekyoma twaba tukigemesya nga kirumba ebakali ebajeera amaizi ng'ekizanyira so twabire tukikengera tusona omuntu eyakitegere nakiyita oyo naiza nakikuba. Okay, muwulira mutya olw'okuba nti buti ekyo koberako buti kiba kibatiisanga? Muwulira mutya? Kiba kitutiisya kuba oyo kyatugoterye kuko omuntu ompulira ine isanu kuba tubaye tuli bavubi nga tujja mu nnanda okuvuba nga kituyikiriza mu nnanda ayi saawa ine isanu tujja nga mpera no saawa eno tizitya kuba kikoleza eki bakiise kivuirewo. Nze nga chairman kinsanuisa omusaadde ono gebeeta gonya okumuyita kuba abaire ali kutukozesa bubi ng'ekyalo kyonkyona kiri kutya abantu batya okutambula batya okukola ki omusana gona abantu batya nga kiri ku nnanda. Kale sebo nze genfunira amawulire gano nga bayisegonya nze zeena mbaire muntu mulamu ino mwikaikamu era najja nakoba nti muleete gano kuigombola agali erosi yange yentwala tukiboneku nga nikyo kyene era bakireeta nakibonaku era nze kinkoze bulungi okutuusa gano gonya muboineku n'amaiso gange era nsigaire nga ninze ekyamaani. Embeera yaisanuwale ng'abataka basanufu oluvannyuma olwa gonya ebeere basumbuwa bambi okuba nga bagigemye okubana nga abataka babe bakambwe ino era nga basunguwavu bakubye ati gonya eno tutukujja kuyikiriza kugiwa poliisi kujja nayo kyetulina okola tulina okugisala tugibaage tugireeku enyama nga twenawo ebeere tulyanga era tibalwire baleeta ekipanga baleeta n'ebintu ebindi batandika okugibaaga oluliba ng'ekiri wale ebeere n'abasawo ab'ekinansi nga bali awo nga bali kwenda kwiriba balika tuli kwenda kwiriba tujja kubaga sente oba abasawo ab'ekinansi kale eriba bayenze lyaki eryagonya so nga boona bali awo bali kwenda oluwulu olwagonya nga boona bali awo ega abantu babeere nga buli muntu alikuba nekyayendaku ngeri yabali kwenda kumaino twenda kumaino aye nga abataka basinze abenze kulya ku nyama yagonya nga bakati tulina okugiyako tubone nga weba era tubwine nga bali kubaga nga basanufu wabula nga batukobeire gonya eno basoose bagibaga deni bagitoola mu akaka bagitolere mu akaka nga bakoba ati akaka ako kabaamu obutwa oba asidi era ati wokalya osobola okufa so basoose bagibaga batoola mu akaka ako bakatoolamu era nakaka koona eri abataka abakalwanire nga bakambu eri bwebakenda era mbu bakasasula ino akaka ako akagonya so bambi embeera tyowebaire ku kyalo kyekyanfuba bambi eri ku lubalama olw'ennanda kyoga mbisi yekaliro oluvannyuma lw'abataka bambi okugwa kugonya bagita negesire bukuku bamweta bukosigeja kobe eno bintu ebyo abiyita ino kazi eno nabanga naye nimona bubadi ninkanti kababa kale yakayirikire nanyigasya amagezi yago kazi eno unasunira obukugu tukobere kubonafu bwakyo buli butya n'omuntu owundi kisobola okusumbwa nga iwe oli wala ki okigemu ota n'obonanga oba oli awo nga kyagainole osobola okukigemu nti osobola okutukayo ku bukodyo obutono niwootamalayo nimba okuba kukodyo obutono nainza okukwata epanga nakwata n'omusabi nga nkozeserye eifumu n'omwigo namugwako namugezi ako nakuba kuninda okwo akuba kuninda okwo nekulemaani nakuba kuninda okwo alina okaikaina
kaze na zene mugeze kunindo kuna ikaikana era onokufuba ino webala mukirogo lugwa konako noko sia magazi ngama zale ingagaliwo nokuba kunindoko pako wapoa nafua kirwa kiri mukira ma kiri mukira lwa kitako watete omukira mulima amani mangi kwako kuba ainzo kuita witi kisolo kino kyetwitirwa ati nno buchwa wamani era no district isa lukuba malaho kai tubeva mukisa ino okubanga tukitolawo ku era tukolera omubantu okamala nga abantu nati aime batulire twere monduse omukambwe acid wamani kale niwo bakobo bwendetere amaina gange ni Thomas Soka nga wembako bye gonya debedi sombuwa no omwalo guno ekyanfuba era nga abataka batukobere nti balina abantu bane babagire nga bafa n'ekintu ekindi mbwe abafubi babenga tibakafa bulungi nga batya okujja era nga akisere ky'omusana gonya mbu debedi fuluma munanda daira kubukalu dabawo dayo tomuliro mmera nga badityange eri yadikoba kuku wabula Katonda bayambye nti maka akoze kino ekitakozesa mutitizi era nga woyogera ano tuvuireyo nga buli muntu akayogera ku maka twogere ku kuni maka yatukobera nti bino yabyegera ku baba wati yaditanga yatukobera n'obukodyo ati amaani ge ati gonya ogikuba nindo wano ati wefuna amaani ati buli weyenda akugema ogikuba nindo n'ekintu ekindi ati omukira gwa gonya ng'olikulwanagana nayo twoyikiriza mukira gwayo kukukoonako kuba ekolesa omukiro ogwo yakusiketi bira byonna atukobere aye bambi wena tovagala n'okoba oti oli kujja ku mwalo oweeyo weno ogyononya gonya ogyononya gonya ogeme abantu awo eri batukoba ati bakuba nindo tutegeera ku nti oluusi baba n'ebintu ebindi byebakolesa magiki awunzawunza ebintu ebyo so iwe otafagano nokoba oti owireyo sigera Yazid nga akubira wena ojje ku mwalo oweyimu eyo ogeme ekipango ogeme embago oti ojje olumbe gonya obe muzira ojafuna obulabe so embere towewe tujja kuswika nabakali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos bambi ndi Yazid Yolisigira awoife wasidde obikado kola bulungi amaina tola bayisimu nti aye bana guno bakolera mahino bana ayo bwene muleke empongolo itimula lulumi empongolo tya muzanyi be mubula lulimi mubula mubula maka akuyita